Ekitabo ky'enfumu eshura ya 30. Ebigambo bya Aguri mwene Yake owa Masa. Ogwo omushaija naagira Ityeri hamwe na Wukali ati: buzima ndi ekituririzi ekitashemereire kuba omuntu, tinyine kwetegereza nk'omuntu. Tindegire bwengye kandi tindikumanya orukwera. Noho watembera omu iguru akagaruka akashuuma. Noho wafumbatiize omuyaga omu ntomi. Noho wazinjiriire amaizi omu mwenda. Noho watiireho enshonda zoona ez'ensi. Izina rye Nooha n'ery'omutabani Riiha k'orabe noogamanya. Buri kigambo kya Ruhanga kihamirwa kukiri eky'amazima, niwe ngabo y'abamuhungiraho. Otagira eki wayongyera aha bigambo bye atakakuhana okashanga ori omu biihi. Ninkushaba ebintu bibiri otabinyima ntakafiire. Nyihaho ebitiine mugasho n'ebishuba obite hare, otampindura omworo nari omutungi, kureka ogume ompe ebyokurya ebinshemeriire. Ntakiiguta munonga nkakwehakana nkagira nti Mukama niki? Narishi ntakaaba omworo nkiiba, nkajumisa izina rya Ruhanga wangye. Otaribeeherera omuheereza ahari mukama we, nyensi atarikukyena okagiibwaho orubanja. Hariho abakyena biishebo kandi batashabira banyinabo omugisha. Hariho abeeyeta bashemiire konka bateeziibweho bihagaro byabo. Hariho n'abandi yeimwe eshi bagira amaisho g'amaryo bagayisa abantu amaisho. Hariho ab'amaino gaabo geemi nk'arurara n'ebigigo byabo biri nk'emisyo okumera booro bakabamara omu nsi n'abakyene bakabamara omu bantu. Omushundo gwine bahara bagwo babiri bashaba obutoosha nibagira bati mpa mpa. Hariho ebintu bishatu ebitahaaga nangwa nibina ebitagira biti niiguta nibyebi: okuzimu, enda y'engumba, ensi etahaaga amaizi, n'omuriro gutakagiraga guti niiguta. Eriisho ryoteririsha enaku akeekunika akanga korobera nyina, riryanonkorwa ebikoona by'omu mpanga ririibwa amahungu. Hariho ebintu bishatu ebikira kuntangaaza nangwa nibina ebinteeteegyereza nibyebi: emizererere y'empungu omu mwanya, emigendere y'enjoka aha rukiri, emigendere y'emeeri aha nyanja, n'emitwarize y'omushaija aha mwishiki. Nikwo n'emitwarize y'omukazi enshamba neeba. Arya ayeragaza aha minwa agira ati tinyine eki naashobya. Hariho ebintu bishatu ebitengyesa ensi nangwa nibina ebyetabaasa kugumisiririza nibyebi: omuhogo kuba omugabe, omushema kuhaaga ebyokurya, omwishiki owabengirwe kushwerwa, n'omuzaana kuhungurira mugore we. Ahansi hariho ebintu bina nobirabe biba bikye konka bigira obwengye bwingi munonga. Nibyebi: ebimunyu n'ihanga ritagira amaani konka byehunikira ebyokurya omu kyanda. Enderera n'ihanga ritagira amaani konka zeegirira amaju omu mabaare. Enzige tizigira mukama konka zigyendera hamwe omu buteeka. N'ekinyana ekintu eki orikubaasa kutwara omu ngaro konka kituura omu bikaari by'abagabe. Hariho ebintu bishatu nangwa nibina ebinyigimba omu migendere yabyo. Nibyebi: entare egira amaani okukira ezindi nyamiishwa kandi tegira kindi kyona ekyehunga. Embarasi y'aha rugamba, empaya y'embuzi, n'omugabo otaturukirirwa. K'oraba okozire eby'obushema okeetunguura nari okateekateeka kukora kubi, kwata aha munwa. Ahabw'okuba okucunda amate kujwisa amajuta, okumiga enyindo kujwisa eshagama, n'okwisa ekiniga kureeta entongane.